ओशन टावर د دې بلډینګ په څلورم فلور کې یو جدید قسم سینما ده چې د دې سینمې نوم دی سنیفیکس سینما. د دې سینمې متعلق تاسو ته معلومات درکول غواړم. قدرمنو کتونکو، عظیم خان یم، له وطن سره د کراچي په ښار کې موجود یم. په کراچي کې یو ځای دی تین تلوار، ډیر مشهوره ځای دی. له دې تین تلوار سره نږدې اوشن ټاور دی. په دې ټاور کې مختلف شاپینګ مالونه دي چې دلته د کراچي ښاروال خریداریانې کوي، د کور دپاره اسباب اخلي. مختلف دکانونه دي په دې کې. د دې په څلورم فلور کې دا سینما موجوده ده. له دې سینمې سره برابر کینټین هم شته چې د دې بلډینګ په څلورم فلور کې په جدید انداز باندې جوړ دی. دې کینټین ته ډیر مختلف خلک راځي، بلکې که موږ دلته دا ووایو چې دې ټاور ته، اوشن ټاور ته سرمایدار خلک، وسدار خلک راځي، دلته شاپینګ کوي. نو موږ دا ګورو چې دا سینما د کراچۍ د نورو سینمو غوندې د نورو سینمو فرنګه له زواله سره مخامخ ته، او که دا سینما ښه ده. د اوشن ټاور په مین ګیټ سي ورننوځې نو څلورم فلور ته یعنې سیمې ته د رسېدلو دپاره په دې بلډینګ کې الکتریک سیړۍ هم جوړه ده چې په ډېره اساني سره په دې سیړۍ باندې څلورم فلور ته یعنې سنیفیکس سینمې ته خلک ختلی شي. د ښار د نورو سینمو په نسبت دا سینما سیو هم ده. حفاظتي اقدامات بهترین دي. دا د دې سینمې کاونټر دی چې پر دې کې مختلف ټکټان ملاوړي د دې سینمې د کتلو دپاره. زه کوشش کوم چې د سنیفیکس سینمې یو ذمہوار کس سره ستاسو خبرې وکم. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. सर जी, आपका नाम? मेरा नाम ज़ीशान है. ज़ीशान भाई, सिनेमे में आप एज ए क्या हो? मेरा डेजिनेशन, मैं प्रोजेक्शन वगैरह देखता हूँ. मैं उधर प्रोजेक्शन की मूवीज़ वगैरह, इंजेस्टिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ. मूवीज़ रिलीजिंग के ऊपर जो भी होती है तो फिर वो सारी चीज़ें देखता हूँ मैं. मूवीज़ रिलीजिंग के ऊपर जो चीज़ें भी होती हैं वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ. जिस तरह मेरे पास रिलीजिंग आती है तो उसके लिए फिर वो HKC ग्रुप वाले, जो भी मीडिया ग्रुप है, वो मेरे पास आते हैं. यहाँ पे देखने वाले आते, देखा जाए तो ज़्यादा क्राउड नहीं होता. उस हिसाब से मूवीज़ जिस तरह होती है तो उस हिसाब से होता है. अभी इंडियन मूवीज़ है नहीं हमारे पास, पाकिस्तानी मूवीज़ हैं तो उनके ऊपर इतना नहीं है, ना ही इंग्लिश मूवीज़ के ऊपर. कस्टमर्स अभी भी आपके सामने मॉल के क्या कंडीशंस हैं, तो उस हिसाब का रश नहीं है जो पहले जिस तरह होता था. सही है सर. दिन में कितने शो चल रहे हैं? 10 से 12 शो चल रहे हैं दिन में. पूरे दिन में 10 से 12 शो होते हैं, जिसके अंदर मुश्किल से 17 से 18 लोग होते हैं. 17 से 18 लोग इस तरह. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 20, 25, 30, 35 इस तरह लोग आ जाते हैं. वो सैटरडे संडे के अंदर 30-35 लोग, 40 लोग इस हिसाब से. अदरवाइज़ कम ही होती हैं, क्योंकि फिर मूवीज़ के ऊपर सारी बात होती है. तो आगे भी आपको पता है रमज़ान भी आने वाले हैं, उस हिसाब से भी लोगों का क्राउड कम है. शॉपिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो सिनेमा में इतना नहीं उनका. टिकट कितने का है? डिफरेंट प्राइजेज़ हैं, कैटेगरीज़ हैं स्क्रीन की. हमारे पास सिल्वर स्क्रीन है, गोल्ड स्क्रीन है और प्लेटिनम स्क्रीन है. सिल्वर का कितना है टिकट? सिल्वर का 700 ईच है. गोल्डन का? गोल्ड का 900 ईच. 900 ईच. सही है. थैंक्स सर. قدرمنو کتونکو، دا د دې سینمې یو ذمہوار کس دا تاسو پر سکرین باندې وینئ سنیفیکس سینما کې دا وخت 4 فلمان لګېدلي دي. 3 فلمان د انګلیش غدي، یو د پنجابي غدي. د انګلیش فلمانو کې فینسټ هال، هارډمین، والټ لاو کې د پاکستان یو اداکار دی سجل علي، دیم په دې فلم کې کار کړی دی. مولا جټ نوم به تاسو اورېدلی وي، د پنجابي فلم دی. دا فلم یو ریکارډیبل فلم دی. دا فلم د نورو ملکو تر فلمانو بالکل کم نه دی. دا د ښار تر نورو سینمو په دې وجه باندې بهتره سینما ده چې دې کې 10 شو
چلیږي. نو دا د ښار تر سینمو لږ ښه بزنس کوي. قدرمنو کتونکو دا و د سنیفیکس سینمې معلومات چې ما له تاسو سره شیر کړل. که دا ویډیو څوک په اول ځل ګوري پکار دی چې وطن چینل سبسکرایب کی، لایک کی او شیر کی. تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو اجازه خو د خدای په امان.